Tala Fou o Tala Fou ale radio Samoa mai Ausetalia. Wasa no le parimia Ausetalia Scott Morrison wa ia la ngale mata upu e whatatau le awa iana le Presidente Lucia Vladimir Putin e se whonutanga le G20 i le masino o November anga iatu le taitai o Indonesia. Wali patia le SBS o le ambasao i Lucia i Indonesia wa ia whaelo ane o lo iei le fufuanga Putin e awa iatu le whonutanga le G20 i a November a wala awai le tele o taitai o isi atunu o loo i le whonutanga lea ia wha asao na awai atu Lucia. Peitai ua whaeroa le ripoti le manatua Lucia e le mawhai e isi sui o le G20 o na wha asala atau mai le awai ai. Whamai la Morrison wa mai ona tala no atu le Presidente o Indonesia Joko Widodo i le tūlanga le nei. O Bali le fuafua e whaiai le whonutanga ma lo tāria nei se isi ripoti se tari rata mai a le taitai o Indonesia ma Lucia foi i le fina watua Ausetalia mai si atunu. O le awhatuina Ausetalia se National Register po se le sitala wao mo tangata e whaamaunia solu tūla whono whaatupu whalawelave se vaenga leo lo anga i ele whaatupenga e le whainga malo a le whetarale mo le tala whaatau le tupe o lo rumana nei. Whamai toi titi valus fufitu miliona le paketi ua whaanganga o le aanga i le whaia o sea tūranga ma nisi whasosoani whaopopo mo le te e atu i whainga whaaterorisi ma ia saa i dia le ausol tūra whono i mata upu whapea. O le atau lai le fuafuanga lea le au whaatupu whaalavelave o lo uturi nei whaasaranga i whalapuipui ma e whaatūnanga o ni tangata e maua lunga na wanoa e toi sol tūra whono ai pe a whaia e tatala i tua. O whaamaunia le minister o waia lea tūranga Karen Andrews e whaapetaru mai le ruafe se furu whaa e se lau whaasfuru whaa tangata o mōria i su e suenga o whaia whaatatau i whainga whaaterorisi i te tonu o Ausetalia. E to ona tala vau e au fiai ma se tamaititi whatu a se furu tolu tausanga le matua o mōria nei le whasio te tangata i le whaaramlawe na umai fo i le ola o seisi tala vau i melepone. Wali patia le 9 News o le mariwa Declan Cutler e se fulu ono tausanga le matua mai reservoir i melepone wa whaamatalaina e leo leo o se tasi leo o so whainga upitonga o ngā wa ai iai. O le vaisa nei wa whailua i leo leo wa whaia mōrianga i talavone i eto ono mai amata mai se fulu tolu tausanga e o atu i le tai se fulu fitu tausanga le mātutua. Lo o whaawau perso e suenga leo leo le whaalamlavele nei a na maliu Declan i la se fulu tolu le masina ni o mati. Wa mai leo leo se tūranga whaanoa noa pe a mata wina tausanga o talavou o au fia i nei whaalavelave. O Declan o lo ripotia saos wha ia ma whao lima i tangata i le wawao la sa se furu tolu o mati i Coburg i Melepone lava. E le taumata to tele wa whaata ia i le mau o le whaamtalanga le vaisa nei le whaamawai o le sa avea ma whaurulunga o le Hillsong Church, Brian Houston. Sa iei se mata upu na ripotia le televise le ala hata fitu le pōna pō, wa whaelo aini whaasea se lua na tuwina le ekalesia whaasanga ia Houston ma sa suesueina. Ai le ia lia aia whaasea sa iei fo se isi mata upu na ofi ai Houston o ni tua inga e whaatau ilo na tama Frank Houston. O le whaamtaranga me le ekalesia wa whaelo ai wa whaamawai Brian Houston o se whaife au sini o le Hillsong ma watari eina le whono whaatonu po le board le whaamawaenga. Ta ua ilea lawa pepa o whaamtaranga me le ekalesia o lo nofu talo pea mo whaife au malo na ainga ma iyo ina umala lato au nanga ilea tua mo le tele o tu sanga. Tala mulimuli wa whaamaonia lawa le coroner, le mafua anga o le umo le ola o si pepe lua tausanga mai Newcastle i le masina o te sema tausanga taruai e mafua na o le COVID se fuluiva. E tali tonwina o le tangata upito i le titi le wamadiu le nei whaamai i te tono o Ausetalia. Na mo i ripoti atu i Tala Fou le mata upule nei ia Januari, a ele i mauti noa i le teimi le fo mai le mafua anga o le umo le ola le pepe. Pei taila, i le mai o le suenga na whaatino le corona, o whaelo mai ai le vaisa nei o le COVID na mafua ai. O le Omicron variant le sa whai nai le pepe, ma o le popo lenga fo i le waria e haifina ngalo nisi o matua, o nei leo iei se tui pui pui whaapitua mota maiti, e ilalo i fo le taidima tausanga le matutua. I New South Wales lava ia o tamaiti lima tausanga ngai sutasi tausanga le matutua o mawhai ona whaia tui pui pui ma wa whaamawina na o le fast food wiva pasene wa mai ona whaia tui pui pui mua mua ma le se food wiva tesi ma le ono pasene wa mai ona whai tui lo na lua.
O lo o whaawau pea le wha manatu a le matanga luenga le soifua malaloina ia whaia tui pui pui ma tui pui pui wha popo mō tangata uanga waa ma ia wha o ngā tatau le avano ua maua mo le whanau e whaia ai tui ua avano mai e whasoso niai le pui pui nga mai le wha mai. Tala ia le radio Samoa mo le nei a wauli.